Thokozani bokokona bomkhulu thokozane. Ke ngaka batho ba mashiano ka lehetla nonyana o ka madiba ya re setla robe ya kae robe ya madibeng a bokubu le bokwena ke mamashiano ka nonyana botlhale le seman nonyana o ja tse dingwe. Bokokona bomkhulu ke tlo bolela ka something se leng hore se common, ke ra bolwetse bo leng hore bo common, but ke nagana hore batho ba botsela ko tlase, ba bangwe ba suffer from bona but a ba itse hore ke bolwetse ba mofuta mang. Ho na le bolwetse a shibo ba re ke khetlane. I don't know ka language tse dingwe ba e bitsang, but ke khetlane. Ka English ke peptic ulcer, ne? So bokokona bomkhulu, khetlane e tshwara batho ba botlhe, bana ba banyane ya ba tshwara, batho ba bagolo ya ba tshwara, because there are some people ba leng hore ke ba bagolo ba tshwere ke khetlane, but then due to hore ba na le mentality hore khetlane tshwara bana fela, a ba aware hore ba tshwere ke khetlane. So khetlane e tshwara batho ba banyane e bo e tshwarela batho ba bagolo, ke yona peptic ulcer bokokona bomkhulu. Sometimes o kry hona le motho wa hore gaja a utlwe mo kore this part e fisa dijo di sanya go tsena, dijo di sanya go feta. Nako nngwe he o ja dilo tse spicy, o ja dilo tse nang le acid, ebile ke mo ka reng o i-triggera worse byanong, ya fisa ya kore o utlwa ka ro ka tlhatsa. Nako nngwe o ba le sort of a heartburn. Batho ba ba o phela ba nwa ba re this thing Gaviscon, o phela o tshwere Gaviscon he tshwantse o je because of o na le di chest pains, o na le burning desire mo, wa fya mo he tshwantse o je wa babelwa ke utlwa ka rona le something se se namellang all the time he o ja. Ntho ke khetlane. Sometimes e etsang ira o be le mokoti mo o wele, batho ba ba tshwereng ke khetlane in most cases ba ba le mokoti mo, sort of wa wela le ka mo morao ka mo wa wela, o be le weight loss engwe e excessive, o sa tlhaloganye hore motho from a lo mokima and then a lose weight very fast. Ho etsahetseng ha je motho a tshwereng ke khetlane o tshaba dijo totally. Le bana ba banyane le ba e leng tlhoko, ngwana ka thoma ba le weight loss engwe leng hore a e tlhalosehi, a tshaba dijo tshwantse a je walla e se dijo tse o ka re di a mogobatsa tshwantse di feteng, kore motho a teng la ja wa mmona hore wa tshaba man, wa gobala motho o itse hore ke tsona di sign tsa khetlane tseo. Batho ba bantši ba no re ha ke tshwere ke ulcer, then o phela a le mo di antibiotic-ing, a le mo treatmenteng e sa feleng, unknowingly fela hore motho e mo tshwereng ke khetlane. And bokokona bomkhulu, khetlane ya lafega ntho. Ho na le dilo tse leng hore o khona hore o di berekisetswe o ye mothong wa setso a wa lafe khetlane, so that o ska nna wa re he o ja dilo tse so eventually tsoha banong o senyetsa monate totally. So another thing e leng hore e etsa hore khetlane e be teng mo mothong, go se be clean, go nwa metsi a leng hore a contaminated, go ja dijo tse di seng clean. Sometimes or in most cases go na le this bacteria e leng gore e bitswa Helicobacter pylori, ke bacteria e leng gore e kreiwa mo dilong tse seng clean, dijo, go se tlhape matsogo before o ja, like go nna mo plekeng e seng clean, then o feleletsa o catcha bacteria ele. E etsang bacteria ele e affecta stomach lining sa hao, le the first part ya small intestines ya hao. So o feletsa ho iralang he dijo tshwantse di mixe le digestive juices, feleletsa acid le enamella byanong, enamella o fya mo he o ja o tlo fisa mo o fisa ho itse hore byanong hona le bacteria e bjalo e leng hore o catchitse. And bacteria eo ke yona e causang khetlane, ke yona e causang peptic ulcer. Another thing, consumption ya dipilisi, di painkillers mostly, ke yona hape e causang khetlane, because of too much of anything e dangerous. Go berekisa di aspirin too much, di brufen o ka di name o ntse di berekisa too much o di name those things di bitswa di non steroidal
non-steroidal anti-inflammatory drugs ke tsona di painkillers tseo le di brufen tse leng hore tse dingwe tse ke tsa di inflammation. Dipilisi tseo di causa peptic ulcer. So o kry le hore motho sala ba mo situation e leng gore ne mo batla gore a berekise dipilisi tseo, then a di berekisa for a lot of time. In a long run motho o tshwara ke khetlane, o tshwara ke peptic ulcer. Sometimes le diet, go consume dilo tsa spicy too much, dilo tsa acid too much, whether o lo monyane o lo mogolo. Sometimes le motho a le pregnant antsa rona le cravings tsa hayo kry le gore di tshamekela mo dilong tse leng gore di spicy, ke di chilies, di acidic. Feleletsa ngwana habelego antsa re wa holanyana nthwele ya motshwara. He motshwara la makala ngwana o phela a ota instead of a gain weight ngwana wa ota go re kwa re o malnutritional ngwana o. Kante motho o tshwere ke khetlane, o tshwere ke peptic ulcers. So ntwe o bokokona bomkhulu e cause ke dilo tse ntshi tse ke di badileng tseo. So ya lafega khetlane wa ikitse re o tshwere ntwe khalo phela ka di antibiotic, khalo phela ka di pilisi o ntse ro tla fola ai foli all the time. Tsantso phelo tshwere box ya Gaviscon mo koloing gore mo ntlong because of botshaboja dijo tse rileng. Ntwe ya lafega ka Sesotho ya lafega. Tlwaelo ba le destiny ya wena o tsamaye dingaka, o tsamaye this, o tsamaye that. It's for your own benefit, ke health ya hao. Ntwe ya lafega. And ho alafa khetlane doesn't mean ore no way alafa tshwantse wa abuse dilo tseo bana o nwe dipilisi non stop o je dilo tsa di no, because of o tlo ithoma hape go mathobong. Ntwe ya lafega gore o ska phela ka dipilisi, o ska phela ka bo di antibiotics, o ska phela ka treatment, o phele like normal people. O DJ like normal people dilo tseo. He o nwele cold drink once in a while iske be ya o tshwara. He o jele something spicy na go o jeleng iske be ya o affect. Iska ba re wena bana a o dije all together, diet ya hao ya change. And another thing, le dipholoholo ya itshwara khetlane. Dipholoholo tse dintsi di a tshwarwa ke khetlane. Livestock ya tshwariwa ke khetlane. Ene khetlane ha e khosiwe fela ke diet or di H pylori bacteria or di non-steroidal ntontoni, no. Le stress se khona go khosa khetlane. Stress ko mothong or ko dipholoholo le tsona di tshwara ke stress. So ko di animals diet ya teng le yone e tshwarisa khetlane le yone. Stress se khona di tshwarisa khetlane. Sometimes training e too much e khona tshwarisa dipholoholo khetlane. So a se batho fela ba ileng gore ba tshwara ke khetlane. Sometimes dipholoholo di a tlhokofala due to yona, but a kere batho a ba itse a ba di tsamaise di check up di treatment tsone makala livestock ha e fela sa itse re tshwere ke eno tswa e tlhokofetse pholoholo neng a eje neng a inwe metsi a etse anything e feletsa yota ha e sana matla, then ya tlhokofala wa bona. So khetlane e teng, peptic ulcer e teng ya phela, wa itse re o tshwere batla thuso, book appointment re tlo wala fa ntwe because of ntwe e tlo bakela problem. O tlo phela ka treatment e sa feleng. Sometimes o ka se treat wa no phela ka yona e tlo khosetsa cancer, then ho fitla le mo eleng gore ha e sa lafega. A re sa e khona rona batho ba setso le batho ba sekgowa le bona ba sa e khona. So e lo le yona nako e sa phela. Book appointment ya hao, WhatsApp line ya rona ke 069 459 5491 ke WhatsApp line 069 459 5491 ke mo bookang appointment ya hao, and then o tla kry details tsa hao tsotlhe tsa gore re tsamaya bjang ka appointment ya hao. Thokozane.